Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Biasa kalau kakak beli minyak, walau mau tas 10 liter, saya suka beli kak minyak. Nah sekarang terpalagi nasi lada kak beli. Kurasa ji sompang karena pakai. Pas semenjak mah balu ji sompang, modal aku pilih capu. Wah. Terus matu aku lah. Mati lo tuh magero. Lo kecil lo kemaku tanah pak, siapa tahu kan satu maca. Dina cocok apa itu tuh kalau kesapa tuh maca. Mak, angka kepala ko to, mak. Mas ko tak tu selama nanti kom toko den ko cede ko je kata pada si hamita ka. Mas ko Dia mak wah saya pakai sa laut tak pada wita den re. Tiba-tiba kaki ko tuh mak beda. di pariar ko ka pas selama ha kasing sapara ka ro kasi na. Mak, kalau pedaki. Di kapan cocok ko di kula kasapa sandro, Pak. Semenjak mak balo aja sompa. Pilih madodongnya balu-baluku, pilih capu modal aku. Pe ko no tana capu modal amu nai ko la de tengah melok paja maca paleu ko moto ko mandri tutu ko. Awe na modal ta cede bawa bansana ya roe puang sar-sarona. Ini tuh tapi tak salahkan. Talinga ki pade data tak yang mana mengkosoti bensita kalau loka matur ki bala mala korodion bensiko di tapapawi. Napa yang mana salahkan? Astagfirullah. Puang salemah istighfar tutu aku kedolo ko sama aku akan dole. Wasana mana di mapa ko tutu ko baca aga minta aga karo. Astagfirullahalazim. Atau aku pilih malah ada tulisan Pak nama istighfar kak mata tumang kalingai. Puang salemah magis ni ya mo lo mo asmala sakasi balu-balu mo macan rona ya si ko samsian ni loka. Samsian ni semana tu sandro je ni ya pedaban si itu deh ulai. Iko liwat tuan mu. Timu no. Itu ngetes mak kali samsari mi gini sesandro. To ngeng Pak ya tu namo joli bawang anak na. Mas sandro to. Cocok ni pilih mak lo kan akro di. Ko haliwat re mo kan rea. Harus kamu kemana balu. Aduh lu kan lelang balu dia mau tolong teralah. Waktu itu belum pukul balu ni salah Malaya. Tapi kalau kakak mau balu, lelang. Aku balu sempoi. Tik terlama, telo ke dia teralah lah, teralah. Harus kat sosis tak lah kan samsana tu cuma sosis. Musuh agak. Pasti terlama ya. Kamu sama cani perbulana. Si sekarang mau balu. Daripada murah kadi boleh mengatakan dari bawangan ku asal lambut. Kakak mau balu paku dituru pusepu. Kamu udah kesian nih guru he. Kesian Pak Tatim Pak Tutu tak bolana. Kowe cerana kesuk dia Tatim Pak Nadine tipu. Mau tanggung dia tugas. Osende teko. Osende melo beli minyak he, migeriti molto. Susu. Baloi, pendek apa? Jadi sedih disewe Indonesia ni timur malek kuro. Pak garum tak mah masalah lempu lah. Ya kau dah lek karung nah timur malekku. Hero. Lo ke semasa sekak malekku aja. Lopon nanti kemara aku pangkak sedi terus primbekku. Bosan sini he agam juga oke tu. Emak kita lok mengerak ada apa kok? Kemana ke dom gitu? Mari melo sembel minyak he golo tira aku molto. Dia bisa ada lu kerja aku. Aji, ternyata lo urus balu-balu nutu minyak mu sosismu tuh. Aku patu dakak kepala kulo ku kakwe he. Andre patah gila merelabe. Si bawa kasetina taro dia menufur ceding ke si cedi. Le berita ko macai sen he. Tambah bani pedino lumu. Alen molto aku. Kau ada usinga ko. Purpo pane mo aja kak. Alen masempo he. Apa tu lo ko malam mana he. Indra ni purpo pane. Maki suni matang-matang ada melo. Nak belak melo he lu kalau dia aja kau rejak belum beli dia aja. Aji dolo. Jeta apa pedan minyak nu ayam minyak nu purtopi panen apa aja. Pura betul malam mana pa. Suruh aku pedek kak dolo taman. Menrek ni lina dia 2025 ye.
Tapi saplo itu resiko. Kalau tahu mindre baru medek moji pak tahu kalau meli. Maka tuh badan dari pikir gitu lo minder. Itu mi geritin melok malah ga. Kalau tahu mi geritin. Mau tuh ya mau alah he. Isi pakai muka gue mau. Tanya mikir itu tak bercanda ya komi. Weh mbak sian he. Aguru guru kemace kemudian gua tuh tak cuci zamange. Isa obat namo he. Baik gua tuh kina kor tuh bi racun namo isa na. Pada mati tu ekonomi isa agak seni he. Ekonomi ukina ka tulis liwa tapi isa mi gariti mata. Ala ni ala mana ni pak ko de telepin ring Dari ko. bangsa yang makonjar sama pasti-pasti. Ay mana kalau mapasa-pase. Ay makame tu seni ko jalan terlada pasa-pase. Ala gati. Orang mana ni pula aji. Sampai tipu pak panen wajah andre. Apa mulai tampung sih dulu mulai. Ala ni seni he jana luar re me ala mana bola ye. Sanu ni ne pitu puru re ke re. Ala mana ni? Mereka selalu balu ke aku he macam go mato kalau kemana pitu pula ala ni jadi 145 mana. Lisu nak play he. Sana selalu makan rodo. Baru magri samsani na dene si anu. Itu tak gara tiba lu balu, dia mungkin rumah balu bro. Wah, besok tinggal anak jamu promo. Pangsi itu selalu memahin. Apalagi polisi aja sempat dirak anak gue gawin reto pura panen. Menang ke baluk-baluk liwat ege kero, mak baluk-baluk ke sini. Mabalu gitu. Apa kampas setam lalu pola? Siapa dulu dong? Aji sompa nih bos, senggol dong. Siani. Jangan kasih mupa itu sana aja sompa, pak. Mupa sana aja sompa, apa dulu kok kasih. Ikut masarati at liwaan comokmu, mundur ko jonu pak luwa ega saratimu. Mana seru sana tuh Dulu murus juga sama siani. Elok mak baluk mana ke di kampung, jadi kagak panggil pak baluk mana nah. Tapi cek di baluk mak tanang kasan macam iseng. Salma lo sana doti aji sompa, tapi seharusnya aku tenang. Pasti sermatung kak. Jangan sembar mupa kok sama siani. Lo sapa kak Sandro rumah tuh aku di lau, madunur gemet na, pak melasa jadi mas sapa kak Sandro. Awen, lo Salma, atu matu anu aji rohana. Tanya apa dundur tuli liga na lo tutu kontraksi gara-gara FB Pro itu. Ya tuh lah say, jika lainnya. Bawi semua sama siani, jangan mereka cerita ke tuh. Kita anak gati, tiga mau bulan Sandro kuloka. Salma jelok situ dah kak. Puas kak. Awe Salma, nak ko Sandro FB Pro be ya dek awiseng, tapi atau ko Sandro mah putra itu bah. Pesan nih sama siani, ya tuna macam apa putra. Pak pasti macam cuma doti ya tuh. Ya lek banu aku sapai, talo kenapa lek gati. Mbak Salma lo tinggal lo ke sapa Sandro putra Nih, jakim tan boleh lo sapar pada doti. Ya sama siani. 2 juta korek bimbala tapi 2 kak lo ke sekarang. Cocok nih Salma, aku 2 juta aja nak. Cuma kak pedo lo di. Jakim balik kau lu tak gitu. Menang kalau kau boleh sama siani. Nah doi 2 juta tuh liwat cedek di mata aku be. Kupar lu tambah aku 1 juta. Oh iya, patample dulu barang aku. Perto nak ceme lo ketoni, istona ceme. Oke sih. Strategi aga sinatur ukur dihasuk Rizal masalah sian. Berat yang tuh cerita kero. Jadi namu kipak sian si anggota na. Upin ring aja Salman lu peki. Dan mungkin Salman lu nepin ring samsani pada cara aku mah balu. Nyuri Salman. Ini bisa lemah, ini tak gahi. Belum dikit juga kesel pak darurat lo dijama lo pisan ro. Ya mesti mutu sinyal aku minta disumpah. Tapi Salma sogok kak doi. Dia urus ini, nomor dia nak disumpah yang penting ada kak doi selemah lo. Ada tuh na kita kaji sompa di lalan ro. Tapi pasti matiin ro nih. War kasi Salma dia gawe anak pensa ni terima lah tuh nih. Siani aga mu jama tuh. Mbak Salma tapang kita sir bawa kak tadi. Aga malah kau tuh tetong. Kita aja koi din rumah data aja. Magin ko na kaji sompa na kau tuh tetong. Kau tuh. Jadi magin tuh. Iya tuh. Tuh kena. Jadi ulah agri TV. Itu oleh tapamu kalau aku paci dah di sumpah terpatan rek si ratu. Cocok nih kalau tolong kamu ke TV kue. Kalau boleh bekat mah himatin ramsan roy. Siani ditugakan dole minta apa sedih. Pasti kan jamu ini ketua. Masalah na. Dega gede duan roani.
Ihon aja muka ikan tuh ketaparan yang wakro. Bukan kurang ada ketaparan itu kan kita mah. Jadi urusan di rumah kutana. Igo sene masih bola ku sanrui. Sabi na selama nenek ko janda. Sila na yung tawag ka pa ba? Pamira. Pamira. Assalamualaikum. Iya kau sama Asia ni. Mana kau sangka sih kau? Ya wah mate ni salam mah. Dia bukan mate. Masuk tak Famira? Igla di uno. Salma. Tanya. Isa lo na maksud ir Pamira. Taning ko. Isa lo me gasanero sama Asia ni. Ya wah salam mah. Isa lemah tu nak doti. Isa lo me balik musyraka biasa doti. Tamak meh. Pupu ko samsa ni. Dito di taga pupungan no. E pole mo toko balik serok do tiga di Famira. Ba selama jangan jauh ngurus itu. Pak dendam Riolo tuh. Wah, aku cerita aku itu lo komentar lo taman di hal kata di Pamira. Tamak meh sama Asia ni. Tuh. Sudah he. Wani juga mak tak mungkin Asia ni. Iya kesini awal lu palutu i konda. Doa aku tak siloh he. Tapi Bang, iya. Dito ko suruh do ti cuma. Kalau ka basur pa bangkrut baluk-baluk na. Sebenarnya ya ndok de nawe wanu pak tu. Pak macuana mi tahu kau sedih tapi kau cocok wajana pelai kau samsian yang ka. Pasti tu cocok wajana. Wasene iga be asener lo muan tege korodo. Kalau di Fuang, Pak baru tuh kemana kak karameli mana tetanggaku. Tapi Iya dah cok pembek timun ni salemak. Iya kasih maksud lah tetangga anu lo padu dulu keramina. Ya salemai ngerti ku cede. Sila ada kak silong aku lo kaku ye deh. Lemah saya tolong paru nurun kan meku. Wasan nak sianya he. Si tampi bola ko gaya salamana. Banyak nih sampai ke rumah Mira ai salemai ye. Pak aku manipulate bawa nak he sama siani. Wani pengen sisa mujoka mai. Pak long ketemu ku wani lo ni tetik serah. Pak ketulu do tibuka ku pulau rai. Jadi sendul wani pengen pi ko. iya pelik Famira, Pak malah leto ni weni nasa pa maka mata aku lama kat isim sini. Oh, Mariawa tu 5 juta dok. Sarona. Tapi dia Pak Dunu Sateng ku karamin tetanggamu tu balik bola dia metu pejeneki. Samsa ni. Masa ikut semua. Betul-betul pak aku marah. Budak ko deh. Berarti dia nak jaga urusan dalam. Pak boleh kok do tika na dia nak kak. Maksud nu. Arpa Mira makada boleh kau suruh do tika. Iya tapi iksan lo bertoko tuh mas rodo sih kak di pelopo. Anu belak dan lo tepu gara-gara iko boleh malam karena itu malam sih Di di mak pelaku. mak samsen mak bonga kamen. Iya Habis belak lo ni. di polisi. Kok di jangan membahas laba-laba ini. Berada sampai ya deh. Itu nak tu nunggu dia pada hati nak sompa. Aji sompa. Aji. Ih ser gora-gora he. Sakro do tora seding he. Basta na minta para tegas ko tumo kapachu. Weh, kalau waktu mah biar sekat siriku di kampung ya deh. Ko aji sompa dia matuin. Kamu puji karyo benar ya lo. Lo kakak kan ke job kue, masak kakak bola anu tayang lo toleng lo kemah bani ke toko ke tudu. Taman aku lo istirahat. Pemutua ka tu dia urus ko minta. Usah sampai di kepala lo mah bani. Mereka tak sai lo pemuti tudu. Jadi mah kan pada akun remo saya aji sompa. Mulai napa aku kak tu terdekat sampai lo. No mesti tahu kalau mau dia tu semoga ka. Pacen to kak to lain. Ete ne agak na. Iya di kampung dikenalkan mah kalau dikenalkan sugi. Dikenalkan dia ke jili-jili. Weh masih anak sang kak to mak pada akun rena aji sompa kasi.
Ya ron ma belum makilo ya masiri ka. Bitan pindah ko pindah mapa ko tu. Mbak dai kue haji sompa. Peje-peje ni semapa ko rodo ko matandre siri dia ga buat nanti matandre siri. Itu bahan saya sukses kak cenya matu siri bolai. Tamang kini bulu-bulu siri daripada siri lo dapong aja gena dia itu di semandre dong kana bawang. Iya, purang belen ha tamal ko matindro. Koso kamara ka rodo tapi diangkang ulutai ka dia angkang ulun ka di rumah lu leuri. Kalau kak tahu mana su cak ulu tu nak sedih. Haji sompa. Ojo cenya matu di mado dorong ngali tak mahati ki. Pak sih di kampung, apa aku Semarang pidakin, gas kok motor. Dia urus.